Dobrodošli na kanal Skrivene priče Shinobija. Ako volite duboke priče, skrivene legende, mračne istine i fascinantne likove iz različitih anime svjetova, onda ste na pravom mjestu. Ovdje istražujemo neispričane detalje, rekonstrukcije sudbina, tajne tehnika, klanova, svjetova i likova koje anime često samo nagovijesti. Ako želite još ovakvog sadržaja, pretplatite se na kanal i podržite našu zajednicu koja iz dana u dan raste. U ovom videu pričat ćemo o Taijutsu, borbenoj vještini koja ne traži pečate, elemente ni iluzije. Govorit ćemo o putu Shinobija koji se oslanja isključivo na vlastito tijelo, bol i volju. O tehnici koja ne obećava sigurnost, već traži žrtvu i o snazi koja se ne vidi, ali se osjeti u svakom udarcu. Ovo je priča o Taijutsu, najčistijem obliku borbe u svijetu Shinobija. U svijetu Shinobija, gdje se borbe često rješavaju kroz pečate, elemente, iluzije, postoji put koji ne traži nikakve znakove rukama niti oslanjanje na vanjske sile. To je put tijela, bola i čiste volje. Taijutsu je najstarija borbena disciplina Shinobi svijeta, nastala mnogo prije nego što su ljudi naučili oblikovati vatru, vodu ili iluzije. On ne koristi čakru da bi stvorio nešto izvan tijela, već da bi ojačao ono što već postoji. Mišići, kosti i refleksi postaju oružje, a svaki udarac nosi težinu života provedenog u treningu. Taijutsu ne oprašta greške. U njemu nema prostora za skrivanje iza barijera ili dalekometnih tehnika. Shinobi koji se oslanja na ovu vještinu mora stati licem u lice s protivnikom, osjetiti njegov dah, čuti lom kostiju i osloniti se isključivo na vlastitu brzinu i snagu. Čakra se u Taijutsu ne ispaljuje, ne oblikuje i ne vidi. Ona teče iznutra, pojačavajući udarce, ubrzavajući pokrete i omogućavajući tijelu da izdrži povrede koje bi običnog čovjeka ubile. Zbog svoje prirode, Taijutsu je jedna od rijetkih disciplina koja se pokazala izuzetno učinkovitom protiv iluzija i očiju koje čitaju pokrete. Shinobi koji savlada Taijutsu ne oslanja se na predvidljive obrasce, već na instinkt i refleks, čineći ga teškim za čitanje čak i za one s najmoćnijim očima. Upravo zato su majstori ove umjetnosti često bili podcijenjeni, ali nikada slabi. Tokom vremena, Taijutsu se razvija u različite stilove. Neki su birali put brutalne sile, gdje je svaki udarac imao za cilj slomiti tijelo protivnika i završiti borbu što brže. Drugi su razvili suptilniji pristup, usmjeren na unutarnje tačke tijela i tok čakre, gdje jedan precizan dodir može paralizirati ili polako ugasiti protivnikovu snagu. Iako različiti po pristupu, svi stilovi dijele istu filozofiju. Borba se dobija tijelom, a ne trikovima. Najopasniji aspekt Taijutsua pojavljuje se u trenutku kada Shinobi odluči prekršiti prirodna ograničenja vlastitog tijela. Otvaranjem unutarnjih kapija, borac oslobađa silu koja daleko nadmašuje normalne granice snage i brzine. Svaka otvorena kapija donosi moć, ali i razaranje. Mišići pucaju, kosti se lome, a tijelo se troši brže nego što se može oporaviti. Posljednja kapija daje snagu ravnu legendama, ali cijena je uvijek ista, život sam. Taijutsu zahtjeva godine neumornog treninga, odricanja i boli. Ne nagrađuje talent brzo, niti prašta slabost. Shinobi koji ga izabere prihvaća činjenicu da će svaki napredak biti plaćen krvlju i znojem. No upravo zbog toga, Taijutsu je najčistiji oblik borbe. U njemu nema laži, nema iluzije moći i nema skrivenih prečica. Postoji samo tijelo koje stoji nasuprot sudbini i volja koja odbija da se slomi. U svijetu gdje se moć često mjeri količinom čakre ili razornošću tehnika, Taijutsu podsjeća na jednu staru istinu. Prava snaga ne dolazi uvijek iz vanjskih sila. Ponekad ona dolazi iz odluke da se ide naprijed, čak i kada tijelo vrišti da stane. I zato Taijutsu nije samo borbena tehnika. On je put onih koji vjeruju da se sudbina može udariti šakom i pobijediti. Hvala vam što ste pogledali ovu skrivenu priču. Ako vam se svidjelo, ostavite like, napišite komentar i podijelite video, time pomažete da još više ljubitelja animea pronađe naš kanal. Za još misterija, legendi i epskih sudbina iz različitih anime univerzuma, pretplatite se i pogledajte sljedeći video koji vas čeka na ekranu. Vidimo se u sljedećoj priči, gdje svaka legenda nosi svoju tamu i svoju istinu.